Il-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta, organizzat minn Inizja Med, huwa karatterizzat mill-parteċipazzjoni ta' awturi u kittieba minn 8 pajjiżi differenti. Jinkludu l-kittib Palestinjan Murid Barghouti u l-novellista Bosnjaka Asja Bakic. Din is-sena iżda l-organizzaturi ħasbu li jmirħu lil mill-Mediterran bis-sem tar-rumanzina mill-Myanmar Matida. Fost il-Maltin, Emmanuel Mifsud u Alfred Sant. Iżda wkoll John Aquilina u Mark Camilleri. Il-koordinatur tal-festival Dr. Adrian Grima jisħaq fuq il-ħtieġa li tonqos id-distinzjoni bejn il-letteratura għolja u l-letteratura popolari. Jekk tħares pereżempju li awtur mistieden din is-sena, Emmanuel Mifsud, jiktiblek ħafna xogħlijiet li huma popolari ħafna, ta' Fjura u Ibni Kamra pereżempju li ħafna studenti jibqgħu jiftakruha. Imma mbagħad jiktiblek ukoll fl-isem tal-missieru tal-Iben b'ħafna livelli xogħol li ġie ppubblikat minn Gallimard. Fil-verità naħseb huwa dmir tagħna bħala awturi illi niddakru minn xulxin u minn stili differenti li jorqtu nies differenti. Il-festival din is-sena sab għajnuna finanzjarja permezz tal-Cultural Partnership Agreement imħaddem mill-Kunsil Malti għall-Arti. Fit-tnedija tal-festival, il-Ministru tal-Ġustizzja, l-Kultura u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li dan l-istrument qed iservi ta' pjattaforma għall-NGOs biex jorganizzaw il-festivals tagħhom mingħajr l-intħil tal-Gvern fil-kontenut. Il-Ministru Bonnici qal li permezz tal-Cultural Partnership Agreement qed jiġu mejjuna 11 festival differenti b'aktar minn €1,000,000 bejniethom fuq 3 snin. Irridu niffokaw biex inkabru l-udjenzi u naħseb qed jirnexxinna fil-fatt l-aħħar survey li ħareġ minn ditta internazzjonali pruvat propju dan illi l-udjenzi qed jikbru fejn tidħol attivitajiet kulturali, il-professjonalità nemmen li qed tiżdied u anke li l-kultura tkun niċċa ta' ħolqien ta' impjiegi. Anke hemmhekk qed naraw illi l-attività ekonomika qed tikber u iktar nies qed jaqalgħu xieklu bħala karriera mill-qasam kulturali. Il-Festival Mediterranju tal-Letteratura jiftaħ fl-24 ta' Awwissu u se jsir fil-Forti San Tirmu.